Ćao svima! Svakog dana nastanu milioni slika, ali neki od njih su veoma jezive. Dobrodošli na Let's Do It kanal i danas vam predstavljamo 5 fotografija koje ne bi trebale postojati. Teletabisi. Kad pomislimo na njih, sjetimo se naših djetinjstava. Ova slika nastala u jednoj od engleskih bolnica prikazuje bolesnog dečaka i teletabise oko njega. Dečak izgleda uplašeno, a čovjek koji je stvorio sliku kaže da nije bilo nikakvih teletabisa. Ono što je još jezivije jeste to da je slika nađena na Deep Webu. Autokult. Jedan čovjek iz Škotske se šetao šumom kad je video jezivo obučene ljude kako stoje oko auta i izvode neku vrstu rituala. Na dan kad je nastala slika, u tom predjelu je nestao jedan čovjek i njegov automobil. Nažalost, nikad nisu pronađeni. Puzač. Jedna majka iz SAD-a je htjela da slika svoje dete i kad je vidjela sliku, uplašila se. Na njoj je bio duh koji je puzio. Možda biste pomislili da je senka bebe, ali je veoma velika za nju. Ili možda otac bebe, ali on je nedelju dana pre nastanka slike otišao u vojsku. Lutke. Kao i uvek, lutke imaju lošu reputaciju. Jedan čovjek je kupio novu kuću i sašao da pogleda podrum. Ono što je video ga je veoma uplašilo. 12 lutaka su radile neku vrstu rituala, a glavna lutka je čak pomerila glavu. Ledena devojka. Slika nastala 2009. na Filipinima prikazuje 3 drugarice i čim je objavljena obišla je Facebook. Svi su se pitali koja je jeziva devojka u pozadini, jer kad su se slikale nije bilo nikoga. Mani, devojka sa slike je i prije imala ovakva iskustva. Ekipo, da li vam se svidio video? Ako jeste, ostavite like i obavezno se subujte na kanal. Također, poslušajte pjesmu mojih kolega, zaista kida. Ej, ne jate keša, to sranje je gadno. Driblante rime ko Iverson, ale na bitu teroristu sama Bin Laden. Vučem te korene iz Ugande, nosim duks od 33 bande. Stalno iz grada, svratim na after, stalno na afteru napravim stranje pa nastavim dalje da bolam ko kanter. Znaš priču jer odavno priča je ista, Rija me prati ko apostoli Isusa Krista, znaš odavno jer ništa se ne mijenja. Znaš da moja ekipa je